noma letintombi letilishumi letisihlanu kuto taphelelwa ngemafutsa tilinze umyeni, kepha lele kungijabulisako ukuthi tabona kutsi setiphelelwe ngemafutsa, tavuka, tazama kulungisa tintfo lebetingalungi. Sihlobo sami, kwangathi uNkulunkulu angavuselela nembeza kuwe nami. At least sibone tintfo lesetingekho kahle. Sibone tintfo lesetisicishela. Sibone tintfo letingenta silahlekelwe kubona umyeni longuJesu Kristu. Nasi sinkwa selusuku sakavuka uhle. Ngicela kukuhlephulela encwadzini yaLuka sahluko 13. La sike safunza khona kusuka kuverse 10. Ngalelinye elisabatha Jesu abefundzisa esinagogeni. Khona lapho bekunemfati laba nemoya lomubi lowase umgulise iminyaka 18. Hayi, kwangathi ake ngiphoze. Umoya lomubi logulisanako. Umoya lomubi lobese umphethe iminyaka lemitse ngumoya lona bewumendisa nathi tinto nati. Lithi ke abesagobeni ubangelwa yini ngumoya lomubi. Angasakwati nekuhamba ngenxa yani, ngenxa yemoya lomubi. Abengasakhoni kuma aconze athi thwi. Bese verse 12 futhi Jesu wathi nakambona. Wambita wathi mfati, sewukhululekile ekuguleni kwakho. Bese kakwathi ngekugula kwakhe naye. Jesu wavele wamtshela indzaba. Ngicela sinake naku-ke. Lelivi lenkosi lisitshela ngalesimo labesakuso, hayi latalwa anaso. Kwekucala lithi abesagobeni. Kwesibili lithi abengasakwati nekuhamba eme aconze. Kusho ukuthi bekake wakwati, kepha nyalo abengasakwati nekuhamba eme aconze. Uyabona kunetinto letithi tingakubamba ugcine ungasakwati. Ugcine kungazuthi sewutawuphila kanje. Ngike ngasho mangihlephula ukuthi noma ngabe kunetitolo lebe uke wathi hamba itolo, kepha ngenxa yalokukubambile awusatati. Ngike ngasho ngathi kunemaphathi lebe uke wahamba usaconzile. Kumbe uconzile timalini, uconzile ebudlelwaneni, bewuhamba tindzawo ngetindzawo, kepha ngenxa yesimo sekubanjwa ngumoya wagobane emnothweni. Budlelwane bakho bagobana, awusakhoni kuthola ingululeko. Ngenxa yesimo kunebantu kumbe bebangasamkhulumisi. Ngenxa yokuthi kumbe labanye bebesaba ukuthi ngitaze ngithathe kugobana kwakhe. Hey, ngake ngeva lo munye athi hayi angimfuni lo muntu loya ukuthi angivakashela, angifune ukuthi angikhulumise utaze angithelele buphuya bakhe. Ngenxa yesimo abesagobene, kepha akabongwe Jesu lobona nako. Uyabonana Jesu. Wathi makambona wase uthini Jesu? Wathi mfati, sewukhululekile ekuguleni kwakho. Hey, uyabona Jesu ulengisanaba abantu labahloniphekile baholele. Yena ithi kamanzini ibhasi abe athi mbabane mbabane mbabane, kepha kamanzini. Kepha somemetela imbabane khona kamanzini. Muhle uNkulunkulu umemetela sephetho ekucaleni. Uthini Jesu? Uthi mfati. Akatsho uthi utawukhululeka, kepha uthi mfati, sewufikile steshini. Sewufikile elekusaseni. Sewukhululekile nyalo. uNkulunkulu kungathi nakuwe lelivi belingacondzana nawe emkhathini wesicuku uyakubona
inkhululeko ayibe yakho. God bless you.